Nitha Mugwanja chiongwa ketheka mutegero Weru TV bwaga nontu kuona kanya kugwatanira na uni betagwa NTINYARI KINYUA tukanjiria Nteto chietu mo baraba kuromba gitike MCA ward-ine Muthambi Martin Mutwiri Fisher na chiebaniritie kwithirwa ari mugwati mbaru wa Raila Odinga. Fisher urorungi na tigiti ya kiama kia Jubilee ugite wari kiamene kia Jubilee na te ODM na kwa ugote muntu batere kumugwetaniria na Raila Odinga. Nera na ndi oritia kariba Muthambi kumuringira kura ete kumakania no bakugwata mbaru kiri utongeria bwa gite kia urais. Kambuge ni togunda inkuga ndongi na Jubilee na kwina ntuma kuga Jubilee ni ya Raila Odinga. Mbuge bwa mbere Jubilee ni kiama gikyo te kia Raila Odinga pate leader wetu takwa Uhuru Kenyatta. Kiama kia Raila Odinga gitakwa ODM na babu bangebe na jiama jao tofauti. Mbuge Jubilee thaa ino murengo ni wetakwa Azimio na murengo wa Azimio ni family ya jiama nyingi. Kwa guteka Jubilee ya Raila Jubilee kethungirite murengo ni uria Azimio eri. Kwa gu ndio iromba gitita na kiama kia Jubilee na Jubilee no pate leader wetu ni Uhuru Kenyatta na ni muise we kateka kwe obitho Uhuru Kenyatta supporta Raila Odinga te sawa kwa ukiama kia Jubilee kia Azimio na ningiromba kura jia MCA nte kolombera ndo mange kura ya te Raila kana jia obula ndo makugira wathura Fisher wathurangania ndiuga o na ndai gusokera kai ndauga keke na bata te kiama ta muntu ro gitatia akothurwa kwogu wethwa ukenda akuthura president utekauga no ntobisha ni wa Jubilee na Jubilee ni Azimio na nembendete Fisher no rasimo teko kolazimiswa ulirwa thura muntu ro kwenda president yokia mauma ile malongi kana matatu kana matano talo omwe wathike ngavana otabu kiama kia Jubilee te kiama kia Raila ke murengo ni Azimio ni kiama kia Jubilee pate leader wetu ni Uhuru Kenyatta. Akariba ntura ya Ntombo ward-ine ya Nkomo ni bejete amwe kienda kwaria na mugambo jomwe ta akariba ntere ububu baugite ni kienda bona ngwataniro erekareta weti na mbere ntere akariba baugite kwagia ngwataniro gatigati kao nikyo gitumi kimwe bationete mirandi bunene guntu ne kubugite kwijamo ukabatethia kugunika na mirandi ya weti na mbere kumakiri thirikari ya county na kinya thirikari inene. Kevin Kimathi na report ije. Kaitene kao twesiasa ne akariba Ntombo andini yankuma batongore twimo biashara winkuma ontukuwa friend Moria Dhanja iba ikiteka rokia kwibangane Bible na muno kyo tumiria ngwataniro ya urumwe nturene oiji nkarite nkona mantu ya Ntombo bora tukarite nkona tukada kwatanira tutemea kuda twina maendeleo na tumea nyako lobby tumea kuitabara tubikia kuitaka government kanake antubaba development one development na kinyake constituency development we muntu umwe na buni ate kuringa na abu washe kuhongo atanire ya urumwe Ntombo yothiko kaumokane ne kawashe brueti na mbere mature na yo kumakire thirikari yonthe iria Ntombo imbonete ne tikinyuma kimaendeleo mbere buru Ntombo sublocation ni nene na assistance chief atumbo kinyila wananchi bonde kwa services cha thirikari tikumbo kinyila ntumbo ekabra ko batire na tukaya kuwatanira Ntombo ekaganwe kauma sublocation ile ketho location Ntombo ekombo kura vijana bakona ngugi na maendeleo yakonekana atue tutiga wa nyuma ya maendeleo ya kuendelea baadwe Ntombo kana Kimanja sublocation kana Ntombo sublocation tutithaira tu na maendeleo nyaja iku baadwa na betu nyaba thoma batiandika gwa boibo mwe kinya bakathoma bakuruka bationa ngwe boya ile no kulailia kinya barabara iche masinani wato imiurumone bamwe batemenya inyokela bare ya thina to yake ndroi rwiromba weta kwenjwa ararongerore ndru batu tutiona inya ndrui yunio thina to nyonene ikionto mwana to moria araugirewe arendo strabo atoritane twithire twino romwe na twithia twina wendo na ngwataniro emwe kenda tumina atweterete ture ya Ntombo ichokete nyuma kuma ture wo Uhuru batwe tutakula Ntombo etiete inyuma ya the other sublocations ukogere tunyithika maita maingi tukwa sublocation kaitwa etweke na location kenda bethe na kithiri sublocation na Ntombo sublocation mwankanende na population yetu turi antu baba ingi uteke tuona mwankanende to ya rotere ne maendeleo in fact kawelo kato mbete kuona iru ato aturiro ara deputy governor na kara intone indracha to akirite ikuma Kimanja dispensary
ikauneke ya bantombo turatuire kithakene pio kulugi kulingana na biashara ni ati karuki teke murengo wa kisiasa kinya yuriku indi ni kare wake kioswa ngwataniro nture ni iyi shantombo na anjende tu ruare puale manta unity unity yake ndo amgetene chasa utisho chasa kwenda unity kwenda MCA kwenda MP oni ndetuma resources chakwa utwe mtu antumita resources kana mbecha uwakwe mtu atumite ntumirao ndetuma resources chakwa chako mobilize kenda bana antu betu banja banambumite bawatanirite kiripotera Weru weekend kumatigania West mbita wake uvin kimathi Amemba ba gikundi gya kanisa kira kijikene ja Kenya Interfaith Network ntere cha county ya Thaa ni bamenerete atongeria bara bakwangaratania michemanio ya bangi baugita kure siasa bakure antu kenda kwangaratania michemanio ya bangi bakiwa juju ni mutugo jote batere ni arabori etie kinyanzu kembithi batigetikire gutumirwa kuthithia wagage bo muthemba juju taratugutarira ni mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishma babana kiama ba ikundi kimwe kira kithiranitie athingati ba dini mwanya irio cha Gikristo, Uislamu na Hindu barabaruthite murorongano muchi wa chuka wawitie thiri kagita kachia cha kithurano kinene kia mweri wa 8 ibameneretie achia cha barabatu magrambe mbithi gukia ntiga michemanio ni ya gichiacha no akato gwatanite tuli interdenomination kana makanitha monthe matharakanithia pamoja na Muslim pamoja na Hindus nikenda tukomba kuiga thayo nonturira thayo we bururi wa Kenya ni antu monthe mena thayo kanitha utiumba kuendelea utina thayo moski utiumba kuendelea utina thayo ona Hindu ana SDA monthe matiumba kuendelea gutina thayo na aru twatinda kuthiuruka tauni ya Tharakani ya Chuka tuke ikagia ujumbe bwa ngwataniro nonto kagita aka mbere twambiria kuthurana ntukora tutatwena ngwataniro nkruki ibakuria mbeo mbithi bongwa batigaetigerie kugurwa na mbia kenda bareta wagibwa thiri kagita kagachiacha turita youth tathaino tuthite ithuranoni tutigetikire gutumirwa umai ni wanasiasa na muntu anasa kunenkera ngiri utikone taka gugutethia muno kintu kiki na bata ni tudumishe amani alafu twathie kuthurana tuthure atongoria mario kuona mena values imbega maria magagutethia tondu tatio turi youth twina a lot of unemployment antu ni mathoma matikuona wira tusagure atongoria mega maria magatuswira wira maria magaturetera maendeleo neba dikerie o muntu onde uria okeja kiriwe kiribo baba ya mato baba ya kubadikereria na mwishone bambeki wa muzi mururungano jo uruthitwe nyuma ya kiumia kigima kia urutani kirembe ombithi baba manto makonie thiri kuma Jumatatu tuthete twena forum kana Interfaith Network week ya Thaa ara twambirie na atongoria bonde ba dini cionthe mucemanio twacoka twa youth na twacoka igoro twambiria jwa kina mama nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma Katho che mwanya kirigwa mutegereta na mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagati kuraja na Nteto nkuruki ukebebye mutambo Weru FM 96.4 Rumuri rwa Amiru urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects.
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Nya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi. Lakini nikurire kuona roi. Nikura makala, nikonya chibuwe ngoko, ngawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa. Kuto ukoria. Tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Katho cia mwanya kirigwa mutegeri gwita na mbere kurumira Nteto cietu tugichokera kiama bakithomo kuma skuru ya Chogoria niboriti aciari batekameneria na bao barega gukuruka bakiarira kithomo niboriti aciari guteaga na bao itikumakania kiria bagwete ni arabugite bubu ni bubu gatethia na guchukirio turone na gutwika bagitumi Mache Mugambi gatwecho. Ibwega na bonde bakarombwa gwa gikithomo kenda kubaukiria na bubu ikuringana na rugamiri kithomo kiri cukuru ya na bantu arume ya Chogoria na nkinya rugamiri kithomo kiri gicigo mbunge kia Mara. Today your son might not have been rewarded here, but they have performed, and I urge you parents, after this, ensure you encourage them. Ensure you motivate them. Are we together? I urge you parents to motivate your children and also encourage them to work hard. In co-curricular activities, we are not left behind. We are known in drama, music and football. Atongoria baba barearagia kiathoni gia kunenkanira biegwa kiri aritwa bara baruthite bwega kiri cukuru enu na nkinya kurumbuia bara baruthire bwega kiri kigeranio gia kinthiguru kia mwanka muthiru. Parents who attend a gathering, a prize giving like this one, and they realize their son or their daughter was not rewarded, and afterward they start comparing him or her with the one who was rewarded. Our first boy scored 413 marks. He was admitted at Mangu High School. Over 5 boys scored 400 marks and above. 350 to 399, that the 3 boys.
300 to 349, 38 boys, and below 100, 309 boys. Kiatho ni gikiantoni Murithi ura no murugamiri kana mwarimu munene wa cukuru ni Achogoria boarding auritie aciari gukunuka metho na nginya meciria kenda baingi batiga kwiywa na akora bara batura kuringira aciari thimu. But then what we don't call you here ati tutumie pesa tupeleke mtoto hospitali. Hapana, sisi tutapeleka mtoto alafu pesa utalipa baadaye. Kwa hivyo usipigiwe simu uambie mtoto wangu hapa tuko na mtoto wako ameng'oka meno yote na anahitaji kuwekwa mengine, tuma 10,000. Utatuma 10,000 alafu unipigie simu sasa ujue meno imeenda wapi. Gikaro ni gikibakathire njini cirindi ura no mukariri giti wa mbondi ya cukuru enu no rarathukirwe ari mbarothi wa nthiguru ya Kenya kuthi nthiguru ya Russia. The chairman, when we are constructing this building down here, after hii magorofa, those very good classes, so they have done a lot for us, and as the wife now becomes our chair lady and appointed to that seat, we are very much grateful, and I hope you parents are also grateful. Bakithirikiri batumanite ntumwa kiri aciari bantu arume bakiugaga arume baingi batienda kwigwatithania na baingi bao batikinyaga micemanio. In many of the meetings that we get to attend, you find that it is the mothers who attend the meetings. And let alone, we start asking, why is it that the sons and daughters are boarded well with their mothers as compared to their fathers? Kiripotera Weru wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Muthejo Nteto na njira indi kuinge na Nteto inkinyaniru ni wana charinga thembo na nusu kwendera kagita gakega eta na mbere gukenera mibango ya Weru TV oni mbitagwa NTINYARI KINYUA.